geleydi, gülge. Ananay. Azama. Kana ben tutasıcı. Atın kim belki? Elvira, kaçıncı klasda okuyorsun? 6. Atağını жақсы көресің апаңы ба? Апамы Апаң ұра ұрбай ба? урбайт. Мас болып келгенде ше? Жоқ. Азамат ақылды қыз кен, Рахмат. Гүл, бірінші гүлдер келді бұйырса. Дағы гүл бар ба? Азыр беріп қойыңыздар, тоғыл-тоғылды өлі. Кейін дағы оғар алып жүрбеңіздер, бар бересіздер да. Бар мы гүл? Жоқ, Сұрап қойырайын азыр. Әлеме, негізінен Шул 4 мезгилде концерт беребиз дедик. Мисалы үчүн жазда жан күлкү деп, март айында, май айында берип калышыбыз мүмкүн. 4-5 концерт деп кете берет. Ал эми азыр элди күлдүрүштө эле кыйыныраак, чынын айтканда. Элибиз мындай анча-мынча нерсе күлө бербейт, маани деле бербейт чындыгында. Ба Петросян кагазды кармап алып окуп, он идет, потом он ждет деп койсо элдер. Да правильно деп коюп күлүп отурушат. Биздегилер ошоп турсам, не деп атат, турат. Биздин элибиз мындай сөз баккан эл, сөздүн күчүн билген эл. Ал эми азыр алдыңыздарда ошол өзүнүн жагымдуулары менен менин билгенимче 5-6 жылдан бери ырдап келет, бирок бир аз көмүскөдө жүрөт, ушул тойлордо ырларын тартуулап келет. Азыр алдыңыздарда ырчы кызыбызды чакырайлы, алдыңыздарда Гүлбарчын Эргешова, кол чабуулар болсун. Гүлбарчын Эргешова. Charlie.
Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, айымдар жана мырзалар. Бүгүн сиздердин ыйык сахнаңыздарда жолугушуп тургандан аябай кубанычтамын. Ар дайым бар болуп, аман болуңуздар. Аны эмесе төмөңгүдөгү чыгарма сиздер үчүн жаңы жыл деген чыгармамды аткарып берсем, кабыл алып койсоңуздар. Kurbularım, dostlarım, canlı cüllü dost olup, Carik manay ak dilek, bir maksatta bolup, Kana dostlar bireli, şandı hırlap canırsın, Ayazada ayazsız, biz gece yarasın, Gel canı cıl canı cıl, Canlılıkta canırtır, kız çekildir calarsın, sesin dazarsın. Mına bıbın kullanıp, turasın aşağıdanıp, canlı cılım kut olsun, jaratkanın oldusun. Kana dostur bireli, şandı hırlar canırsın, kut beregi ırıstır, elge açılsın. Gel canı cıl canı cıl, canlılıkta canırtır, kız çekildir calarsın, sesin dazarsın. Kız çekildir calasın, sesin dazarsın. Kana dostur bireli, şan doyurlar canırsın. Ayazada ayazsız, biz gece yarasın. Gel canı cıl canı cıl, canlılıkta canırtır, kız çekildir calasın. Sesim dazarsın. Çok rahmet. Beri var sev adam eyvallah. Ne karma saman zaman kılan. Bergen. Men sen Urbay koyganıma 4 yıl oldu gay. Mektep tutkanıma 4 yıl oldu. Dağılıyor bu. Ne aldın beni? Apana küçüğünüz yetmezse beni çıkarasın. Ne aldın beni? Ya apamdı çok kaç apamdı. Apam daima internetten geç çıkmaydı ko. Adına klasikten. Apama küçüğünüz yetmeydi, küçüğünüzü beni çıkarasın daima. Ya apandı çok kaç apan internette yaşayıversin o şehirde. Ya öküz güneş otmayız mı? Көңіл бөлбесеңіз жашайды да интернетте. Ya apandı temаны alıp koy öküz güneş oturgan söz var ya. Yaşın 20'a çıktı dalı böyle sapang. Bu ne degen giyiniş buna be? 22'ye çıktım o. 20 oldu. Seni mene tendiler 2 olalı oldu. Men de tezle jet olam, 4 balalı olam sırazı. Жылда birden болады bizdeki. Ortaсын 5 yıl kıl bölmeyiz biz. Sırazı.
Uşu жүрüşte kayaktan sen ayal aladın enge. Tap kanыңды жейсің, жегеннен başka işlersen bilbeysin. Ата дейме, қаяша берген. Жашың 20-ге шықты, сенімен теңділер 2 балалы болды, дағы ділі жүресің балам. Үйленсең. Үйленеміз да шашпай. Шашпай, қачан үйленесің? Мындай даяр болушум керек, аны үйленем да. Азыр баганбай, мен өзүм зорго эптеп жүрөм азыр. Кичине 1-2 жылда кризис чыксын, анан кийин үйлөнөбүз. Доллар жок болсун, анан секен үйлөнөп. Үйленелегілі түмелі образға кіріп алады мұнан деп. Ошол кебетіңде үйленіп алсаң, мен сен аз уақытқа үйленгенге даярсың бі, же даяр емеспең бе? Мындай қылайлы, бір сұрау бербеймін саған. Бериң бәлі. Егер ошол сурооға жооп берсең, демек сен үйленгенге даярсың, акыл эсиң жайында болуп калган болот. Мейли. Макул? Берер. Даярсың. Береріңіз. Түмеле кыйратасың го түмеле мынандай кылып. Хе, улум. 1 килограмм коргошон оорубу же 1 килограмм тооктун жүнү оорубу? Не күлөсүң? Койчу. Садиктеги балдарга бере турган суроо го. 1 килограмм карагнайды, бир ечекти ушул. Ошо да суроо. Билсең айтпайсың мана кийин. 1 кило коргошун оор да, ушуну да билбейсизби? Кандай? 1 кило коргошун оор. Ай азамат өзүм. Тост айттым. Ананы стоп. Каяктан 1 килограмм болчу эле? Экөө тең болуп атпайбы 1 килограммдан? Анда сиз үйдүн астында туруң, мен үйдүн үстүнө түшүп биринчи тооктун жүнүн таштайм башыңызга. Анан экинчи коргошун таштайм, кимиз оор экенин көрөсүз да. Коргошун оор да. Акылың бардык нерсеге жетет дагы, анан мен ар нерсе кыласың, сен ойнойсуң. Кече деле сүйүнүп калдым, теги досторуң айтып калды. Аяш ата, теги талантыңыз аябай акылдуу болуп кетпедиби? Ильяс муз жарылып кетип, суунун астына кирип кетти эле. Ошол сууктун күнүнө карабай Ильясты тартып алды деди эле, мен ойладым. Демек уулум, бирөөлүк куткаранга жарагандан кийин үйлөнгөнгө да даяр окшойт деп сүймөдүм уулум. Жок, мен муздун астына Ильяс кирип кеткенде тарткан себеп, мен курткамды кийип алган эле да, ошо куртка керек болду да. Сага эмне куртка мага? Куртка керек болду да. Сага дос керекпи же куртка керекпи? Биринчи куртка керек, анан дос табылат да. Апаңа окшоп кийимди эле жакшы көргөн баласың сен. Сенин уулум мындай жакшы сүйлөшөлүчү экөөбүз. Үйлөнчү балам. Мен да келин алып, чай кылып, келинин чайын ичип, Эптене чай ичсеңиз эле болду. Неме? Атам, чоң атам деле эми үйлөндү го, 75ке чыкканда. Эми үйлөндү. Балам. Чоң атаң укпасан, неге? Чоң атаң энең өтүп кеткенине 20 жыл болду. 20 жылдан бери чоң атаң үйлөнбөй жүрүп, Өрбөт жанагы. эми үйлөнүп атпайбы? Экинчи аялын алып атпайбы? Сенин жашыңда чоң атаң нар түзүп, мен да үйлөнгөнмүн сенин жашыңда балам. Анда интернет жок болгон, зерик үйлөнүп алгансыңар да. Телевизор деле черный белый болгон дешет го, бир эле канал тартат эле деп. Senin yaşında gerek bolsa balam. Lincoln, tanıysın Ayşatan mı? Ayşataların elle bir yaşlama bile desin. Senin yaşında gerek bolsa Lincoln degen bolgan. Amerika'da milyarder bolgan balam. Men yaşımda o. Maşina oylap tapkan, maşina zavodu bolgan. Gerek bolsa senin yaşında üylөнгөн tigi dele. O sizin uağınızda dele, o babanın 2 jol deputat bolgan, ne oluptur? Bir jol premier minister bolgan. 7%'ten bereriz de aldı, nime kıl biraz soşen. Sayasatga aralashmasın deymi? Sayasat özü kızık bolot ba özü. Sayasatga aralashmasaң, sayasat sağa aralashat hazır. Munom ne degen turuş Turganma ne yazılı odasın? Tayıp turasın, o tümele kıyratıp koygansın barçaktı munom tübe. Ekşine mıda adamga okşop, sıvık bolup dursan bala me taltayıp ay. Az barıyla taltayıp durat hazır. Rusya'ya getsem mi, gitmesem mi de bintip. Kazakistan'a karşı desem mi, Avrupa'ya getsem, Türkiye'ye getsem, barıyla taltayıp durat. O gerek bolsa başçınızda ele aytkam neme, Tekevay bir butu, Apaysa'da bir butu, birlikte turat taltayıp dep.
Azır özü dele taltayıp durat, azır bir butu Türkiye'de, bir butu Rusya'da. Var dele taltayıp durat, birle men taltayıp durat. Dollar dele taltayıp durat, aman durat. Birle men taltayıp durat. Uşu sözüңді ұқсан не қылады білесің бе талтайып тұрғандары? Сен де талтайтып қояды айтып қояны. Өмір бойы талтайып жүресің анан үйлен албай. Ne oldu doldu? Taltı. Ұлым, мына екеуі сөйлесейінші мындай. Саясатты бөліп қой, апаңды бөліп қой. Екеуісінің ортасында сөз сөйлесейінші балам. Айтыр. Мындай жақшына не сөйлесейлі ұлым. Жақшына? Ұлым, мен саға керек болса, апасы өппеген, ешкімменен сөйлеспеген, ақылды, татына, сұлу, иманды, ешкімменен сөйлеспеген, ешкім өппеген қыз алып берем балам. Vay, oşunda kız var mı hazır? Apası öptün, apası öpse göre. Не, бар, жоқ дейсің бе? Бар? Çoğagan da kızlar. Hayırda var gün oşunda kızlar. Ya Abdulda Eştang'ın en kişineki kızı Gülü. Özümüzün kol astığımızda çoğalgan kız, göz astığımızda karaçı. Sulu, akıldı, boy dese boy, akıl desen akıl, tatın akay, taza. Göz astığımızda ösken kızga karaçı balam. Gülü Göz mü? astığımızda. Gülü de. Gündüzü sizlerin göz hastalarda ötse geçinde bizden kol aldığımız desken. Ne? O men kuku dostum beni daim bilem da jeteleşmiştik geçinde. Onu görgöysüngөр da sizler gündüzü görüp geçinde görgöysüngör. Kayaşa vergen ittin balası dese. Ya içsiz misiniz içsiz? Dört dese bala desine. Ya akır göz astığında özün kol aldığında özgün bolsa alıp al da ne olup dur? Vay uyattı ya. Vardığı bile de onun kukunun kızı eken. Ya alasın o şunu. Alasın dedim alasın. Bir gün kuku menen bir gün tölen menen söyleş atalım. Seni menençi. Seni menençi. Men giyin kişiyle söyleşem de. Allardan giyin sen de mi? Balam, bunday kılayç. Sen alaştan üçün men bilesin mi? Yılına birden koy ötkör, 10 yıldan beri 10 koy ötkörüp koymadı mı kalınına? Bankrot bolupsuz da onda koydu kim verdi sizge. Üylenme yatıp bankrot kılatmaysın mı beni seni? Birinci men menen söyleşmeyiz mi? Bunda egenin kalktan bilem sen bunda egeninde. Oşa kızı alasın. Almayın. Başka normal kız tapsanız. Ayakta kız da be. Bakıtaştan kızcı. Kaysı? Ha vay biznesmen mi? Oşa kıskanda. Dinlesen var senin. Oşa kızlığı almaysın balam. Nige? Ya biznesmen atasına 3 etaj üy salıp berdi. Jiplerdi mingizip koydu. Magazin, dükkanları varken balam. Oy. O sizlerin oğlanlarda olgan ha küçük köye degen hazır. Biz alsak hazır altın balıkka düşüp kalıptır deyit neydi adını? Vay ele altın balık deyit de oğlum. Bizde. Sen tıpırçıla bir yerde turalmaya kalsın balam be. Ya sen meni cinime dibe bir cumada üylensen, üylenmesen bugünden gün yeşiğime girme üydün içine catbayıt koyar. Kaçan üylenem? Bir cumada üylenirsin. Bugün üylenem. Bugün üylenem. Bir cuma çıkan mı? Bugün üylenem. De, Bugün. жақшыға бирок. Ақыр мен тойға даярданышым керек. Al kaç öyle gelen ben kütüp oturam sizlerde. Туған ұрық шақырышым керек балам. Cengender, Nurgül Cengender çakırası, borsa kuşarat boldu, bol bütettem ne? Kökçay, pamçay bağır, boldu. Бүгін үйленесің бе? Bugün üylenem. Мейлі бүгін үйлесең, бүгін үйлен мен туғандарға телефон çalayın. Bir cumadan üylenmeyim be. Derdanı ettim da, kendinden rahat özünüzler daha. Derdanı beymir anam da gelip, kuda nasıl var, bir cumadan üyleneyin. Al kaç kere uyat demiş, şunca cülüp. Бүгін үйленесің. Bir cumadan üylenem. Бүгін үйленесің. Bir cumadan üylenem, niye mi? Bugün üylensem, bir cumadan üylensem ne? Bir cuma tutturun mi? Erkek şahit oldum ama bir cumadan üylenem. Еркекше. Ova. Болды. Bir cumadan кейін болса, мен де қойларды сатып, кішіне тыйын тыпыр қылып, жақсы екен bir cumadan кейін үйлесең, демек bir cumadan кейін той біздің үйде. Bir aydan gün üylenmeyim kişine, caz geldi ısıganda. Маға демек bir жылдан кейін үйленсең қандай болады? Ya bir yıldayım bolbay kalat. Bir aydan gün üyleneyim. Gene dayardanasın da, dayardanıp. Bir aydan кейін үйленсең, как раз айлықтар шығып, чорникасалар тиіп, O?
Gel anda, bir aydan keyin uylanasın balam. Kaldır. Bugün uylanayım. Bugün uylanasın. Bugün uylensem ne olur? Bugün uylanasın anda. Erten uylanam. Sen bugün mü, sen erken mi? Kaçan uylanasın? Рахмат. Қандайсыздар? Жақсылар, бардыңызға мен кредит берген оқшаймын, а? Қырғыздар кредитті ал. Чап алғыла, чап алғыла. Чапсаңа чын жүректен чап қыла. Дәл оғай бай. Кетті. Бол. Болды, өч ашпагылы, бол. Бұндай чапсаңар талантаға бетімен жығылып түшпесін. Рахмат, ассаламу алейкум. Ақ қалпақ киген аталар, ағалешек шағынған енелер, жезделер, әкелер, үкелер, жана мотораңдаған бөбектер, барыңыздар Талант Анарбаевтың қышта қышыраған күлкісіне қош келіпсіздер деп, емі бітті қол чапқаңыздар. Bir apağız neverese, nevere şunçalık şirin boladı. Nevere oho, nevere sonum mu? Bir apağız balasını erkeleti, benim balam, benim neveremsin, balamdın balasısın. Dev erkeleti otursa, gelindi şeytan çimçip getirdi. Gelindi şart getirdi. Hey, tur ordundan. Seni men tuğam, nuktun mu? 9 ay boyu kötörüp, kıynalıp, sütümdü ver, men çoğun etkan. Tur, jür, girip çatağız. Dep balasını akırıp getirdi. Kaynene qoğlu. Kaynene ayttır, kap şaşpa seni bir deptir. Tünü güyesi gelgen iken, tün yarında geliptir dağı. Tün yarında gelip kaynene eşitip, pars deptir dağı. Ey balam, seni men tuğam, nuktun mu? Men 9 ay boyu kötörüp, seni sütümdü, ak sütümdü berip çoğun etkan. Jarıktayız, jar! Apirip kettir. Balası hem жақсы көрген патышкасын, боп трапа. Geliniz 2 gün çıdaптыр, 2 gün. 2 gün, 3 günde koyarın, hemsiler sal koyur aksana, 3 gün çıdaптır. 3 günden keyin gelin tağa, navat, çay, nandardı koyup enesine geliptir, kaynanesinde. Tık. Apa, tık. Ey apa, ne? Balaga bala almaştıraylı. Aylan. Aman bolыңыздар, дайым ушундай күлүп жүрсөңүздөр биз сонун кубанабыз. Музыка да коюлуп калган, а? Рахмат, туугандар, рахмат. Bir аксакал айылдан келген, айылдан шаарга келиптир. Шаарга келип, ушул кичине бир шаарды айланып кетейин деген го. Шаарды айланып кетейин деп маршруткага ушундай чыга калса, атабыздын кимдир бирөө пулун урдап коюптур да. Атабыз какшап атат экен, айлан айындар, менин пенсиям эле. Akşamdı bergile, kiminger urdasaňar bergile, patamdı veremin. Dese kim beret, hiç kim berбейт da. Birөө çıkıptır, ata hazır akçaňızdy muna men taap berem, men psikologmун, keliňiz. Arkam barby, jip barby, jip? Bar, uzun bir jip bar eken, jipti alып kelipdir da. Keliňizler muna şu jipti garmagıla. Şoför da garmasın, çıkkandar da garmasın, bar da garmasın, bayağı uru da garmady dese, ova da beripdir da. Oşontup taap alypdyr, Bolat. Mayli. Biz eme jaş bala bolgonбуз, tuğandar, har kim jaş bala bolgonбуз, jaş şu wagtlarda ötө ушундай күндөр өткөн. Biz dostorum menen 11 yıl okuyan dostorum menen balık tutkanı vardı tuğandar. Balık tutkanı var ve mamalda bağında Divjok degen emi çıkıp atkan mahalle Divjok'ta aldık dağı janağı eşektin üstüne oturguzduk da Divjok'ta şu. Divjok şunda oturguzduk dağı biz oylopuz eşektin ürküp ketişinçe. Divjok'ta oturguzup barıp kanalga çıktık. Kanalga toktordu uladık da bağı Divjok'tun da puskaçın şunday tarsak bağı çoğun Divjok ile dar jürüp jüdüle bağı eşek çıçamda kaçıp çok da bağı eşek. Bu dostlarım menen jetpey koydum eşekке, jügürüp şu ayılın içinde şunday jügürüp gelsem bir aksakal turuptur. Ey ata, nerede azı bir eşek görmediniz bile? Şunday jügürüp ötüp ketti desem atam aytat, öy balam eşek görmedim bir mataskil ötüp ketti deydi.
Рахмат, албетте аман болуңуздар. Дегеле жүзүңүздөрдөн күлкү кетпей, жүрөгүңүздөрдө иман өчпөй. Дагы бир рет кол чаап коюңуздар. Рахмат, анда эмесе мен бул жерге өзүмдүн бир ийнимди чакырайын. Бунун багы жамана багы көрүп басар деп не деп коет эле. Ильяс Күртой деген мен өзүм укам бар экен. Ильяс Күртой. Салам Куламов. Ассалаумалейкум, хутманды окуучулар, күнүңүздөр менен. Биздин кышта кычыраган көлкө 3-чү концертибизге дагы бир жолу кош келипсиздер. Мына мисалы биздин Талант Анарбаев, Талант Куламов деген жигиттер айтып кетти, кыргыздарды күлдүрүш ушунчалык кыйын дейт. Орустарда Петресен деген куудул листке жазып алып күлдүрсө, элдер ушунчалык күлөт экен. Петресен сахнага чыкты. Мен Петресендин концертин көрүп олтурамын телевизордон. Петресен сахнага чыкты дагы: урматтуу туугандар, мен самолетко түштүм. Самолетко түшкөн мезгилде самолет асманга көтөрүлдү, канаты сынып калды деп койду, эл кырылып калды да. Бири-бирин чапкылап күлүп атат. Ана биздин кыргыздарга: туугандар, мен самолетко чыктым, самолеттин канаты сынып калды десе, мына айнып калганбы дейт да. Бизди күлдүрүш ушунчалык кыйын. Өзбектер концерт көргөнү келгенде даярданып келишет экен. Кудулдар келгенде: азилкешлер келди, бүгүн битта күлүп мазак кылып келели, юри кошина деп мындай. Кошналарын ээрчитип мындай үйдөн күлгөнгө даярданып келишет экен да. Биздин кыргыздар ондай кылбайт. Көчөдөн өтүп кетип атып, афишаны көрүп алып: Талант Анарбаев күлдүрөт дейт го. Жүрчү бу жетим бизди күлдүрө алабы, күлдүрө албайбы, бир барып күл. Biz başkaça el geledi ekенбиз. Ошол Рахман Разыков деген агайыбыз айтат: Дубайга эс алганы барып калдым, үй бүлөмө, аялыма алтын алып алайын деп, алтын саткан магазинге кирип калдым эле. Алдыма бир чака алтынды төгүп коюп кетип калды. Жаман неудобный болдум дейт. Жанагы алтындардын арасында отуруп. Неудобный болуп олтурсам: "Не, мистер, сизге бул алтындар жакпай атабы? Анда эмесе бул алтындарды көрүңүз" деп дагы бир чака алтындарды төгүп коюп кетип калыптыр. Бизде алтын саткан жерде чака менен төкпөйт. Алтын саткан жерде бизде не кылат? Беккем кылып култап коёт, култап коёт. Мында өтө этият мамиле кылат да адамдаргачы. Беккем кылып култап коёт. Эже, мына алтынды аялыма алып берейин дедим эле. Көрсөм болобу? Десең, алтын саткан эже ящиктен алып чыгат дагы, көзүн жумбай карап турат берип турганда. Көзүн жумса эле жок да, биз сыйкырчыбыз, шарт алып кетебиз да. Рахман Расул деген агайыбыз айтат: "Мен кафеде чай ичип олтуруп" дейт Дубайда. Дубайдын кооздугун тартып алайын деп атайын. Видео камера алып бардым эле дейт. Видео камерам столдун үстүндө калып чай ичкен жерде. Кетип калсам 50 метрдей жерге: "Мистер, видео камераңыз калып калыптыр" деп алып чыгып берди дейт. Бизде кандай? Чай ичип аткан жериңе сотобой телефонун коюп, досум келип калыптыр деп "Ассаламу алейкум" деп карагыч жок да. Ошол жерде олтурган баладан: "Эй, иним, мен мына ол жерге бир телефон койдум эле. Көрбөдүңбү?" десем: "Жок, Кудай урсун, байке көргөн жокмун." Бизде ушунчалык башкача болот экен да. Биздин жаш балдар дагы чоң нерсеге акылы жетет экен. Эки кичинекей жаш бала сүйлөшүп атат дейт. Чоң атасынын көзүнчө сүйлөшүп атыптыр да. Айкөл, айтсам, бул дүйнөдө эмне күлүк десе, Айкөлү жооп берип атат дейт. Билбейм, сөз күлүк болсо керек, оозуңан чыкса эле кетип калат го десе, экинчисине суроо берип атат дейт. Сен айтчы, сага эмне күлүк десе, билбейм, светти жандырсаң свет тез эле күйүп калат го, менимче свет күлүк болсо керек десе, аксакал ордунан туруп алып 80ге чыккан атасы: "Ой, неберелерим, силер жаңылып атасыңар. Бул дүйнөдө свет дагы, сөз дагы күлүк эмес. Бул дүйнөдө эмне күлүк айтып берейинби? Кече менин ичим ооруду эле, сөз сүйлөгөнгө дагы, свет күйгүзгөнгө дагы үлгүрбөй калдым." Bizde негизи кызыктуу окуялар болот. Биздин мугалимдер сабак өткөндө дагы ушунчалык башкача сабак өтөт. Бир мугалим бир күнү сабакка кириптир дагы: "Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн сабак өтпөйбүз. Силердин келечектеги чоңойгондо ким болгонуңарды мен айтып беремин, бирок мен силерге суроо беремин. Мен ошондон билемин. Силер мени карагыла дагы, менин кайсыл жерим жакса айткыла, мен силердин келечектеги ким болгонуңарды айтып берем."
Bir okçu kolun көтерді. Эжеке, мен тұрып жауап берейінші. Эжеке, сіздің маға чашыңыз жағат. Ой азамат, сен чоң ойғанда чаштарач боласың. Екіншісі қол көтерді. Эжеке, маға тишіңіз жағат. Ой азамат, сен чоң ойғанда стоматолог боласың. Үшіншісі айтады дейді. Эжеке, маға көзіңіз жағат, көзіңіз. Ой азамат, сен чоң ойғанда көз доктор боласың. Асан, сен не ойыншықпай айтасың, тұршы. Сен келешекте кім боласың десе. Эжеке, мен келешекте кім боларым білем. Кім боласың десе. Мен сүт шығарған заводта іштеймін да деп қойды дейді. Ошон үчүн барыбыз келечекте ким болорубузду алдын ала билип жүрөлү дейли. Ар бириңиздердин максатыңыздарга жетиңиздер. Өзүбүз кыргыздар бөлөкчө калып келебиз. Америкада наностей деген сөздү айтпайт. Бир гана кыргыздарда айтат. Орустарда наностей деген сөздү айтпайт, бир гана кыргыздарда айтат. Бирөө келип алып чакырып атат. Асан аке! Үйдө бирөө барбы? Асан аке! Асан чыгып келди да эшикке. Салам алейкум, кел. Куш келипсиң? Кел үй жака кир. Десем, баягы келген коноктун биринчи үй жака кирбейт, биринчи конок билесиздерби? Жо, мен шашылышмын. Ушул жерден эле кетем десе. Коем үй жака кир. Жо, мен шашылыш болуп атам. Жанагы Асандагы кычап ошол жерде айтат да. Эми жеңең манты жасады, отуруп манты жеп кетесиң да, үй жака кирбейсиңби? Десе, жанагы коноктун курсага чыккан мантыны угуп алып, үйгө кирейин деп эми путун чечейин деп атса, ой, катын, нан апчак, бул шашылыш экен конок деп кой. Нанды жеп алып, неудобный болуп, биринчи кир дегенде эле кире бербей, манты экенин билгенде кире телем деген себеп. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Уважаемые пассажиры, приземлился самолет рейсом Бишкека-Москва. Просим всех вас подойти к пункту А для регистрации своих паспортов.